Radiotelevizija Srbiji projektuje kulinarsku emisiju z nazvu Smak mojego kraju, a medzi uczestnikami i Nevenka Bobalj, która okrem ruskiej kuchni predstavi i kulturu Rusnacoh. To je emisija, która može znateljnog karakteru. Na 7 ženi u ekipi i teraz počina toto znimanje, prirehtovanje cali to dmešac i u avgustu išće budze, možda do polovke avgusta. Perše znimanje už máme na nedzelju, baš varenje, u Banstolu, to tu pri Indžiji. Ja druga pošore, to na ponzelok 25. budem varic poludzenok. Nevenki Bobalj toto nie perši raz. Vona i pretim već je razvarela pred kamerami i jak vari vše ljubi ukazac ruski jedla. Думам, že u Srbiji velji, a nji možda nju znaju, že postoji mežak Rusnaci, a nije da poznaju to ti naša jedla. Takže ja rišela da to budu naša jedla, tak da jak poskladani u jednim poludzenku. U tej emisiji każda uczestnica predstavi charakteristični smaki za svoje podnebje, a medzi inšim i svoj kraj. Peršu epizodu sme hodni vidzic u septembru.